Hivi mnajua kwa nini wazee wanatupita vijana kwa maendeleo? Wazee wanatupita vijana kwa maendeleo kwa sababu wazee wakileta, mtu mzee mmoja akileta jambo kwa wazee wenzake, wazee wanalishika lile jambo, wanachukua lile jambo kama lilivyo, wanalifanyia kazi. Mwisho wa siku shangaa ni dili kubwa wanawekeza, mwisho wa siku wazee wanatoboa, tunabaki sisi wa vijana kuendeshwa na wazee. Vijana wachache sana wenye mafanikio, lakini wazee wengi sana wana mafanikio, magari mazuri, maisha mazuri. Vijana sasa, kijana analeta wazo, jamani tufanye hivi, kijiweni kwetu hapa tufanye hivi, mtu tucheze hata mchezo kwa mwezi, mtu achukue hata 200,000, 300,000 na kazi zako zinaendelea. Lakini nakwambia nani, sisi tufanye huo haya mambo, au tuanze kukimbiana hapa? Ile sema tuanze kukimbiana hapa, unamjengea mtu akili mbovu. Kumbe kuna kukimbiana kwa hata mtu ile kulisupport ile jambo tena inakuwa ngumu, mnabaki kubishana tu. Sasa kila siku mnapobishana vijana, kumbe ndio mnavyozidi kujijengea mafanikio mabovu na kuto kuendelea. Wazee wakileta jambo tu faster tu mezani, wao jamani wazee. Sasa sisi ndio wazee na vijana, na sisi hatuna nguvu kama vijana. Kwa sisi kupambana, kushika chepe, sijui kushika manyundo, sijui nini, kuvunja hatuwezi. Kwa hiyo sisi tuorganize kitu fulani ili vijana bado waendelee kuwa chini yetu. Wazee wanamaliza faster tu jambo, mwisho wa siku wazee hao miela hiyo hapo. Vijana sasa wenyewe ubishi tu. Wazee chapu tu wanamaliza kazi, wanapiga kazi na tunaendelea kutumwa sisi. Kwa mzee anajua kabisa mimi umri nilofikia siwezi kushika chepe, sijui kulima, sijui kubeba zege, siwezi. Kwa bila akili hapa mimi toboy, wanatumia akili zao. Kwa vijana tutazidi kuwa chini kila siku kwa kushindwa kuelewana mtaani. Maneno yangu ni hayo tu kwa leo.